профессор Тоҷиддин Мардонӣ барои ман яке аз шахсиятҳои бисёр муҳтарам аст. ҳам аз нуқтаи назари дӯстӣ, ҳам аз нуқтаи назари як шахсияти баркамол, шахсияти баркамоли сиёсӣ, фарҳангӣ ва барои мо аз ҳама муҳимтараш илмӣ. корҳое ки Тоҷиддин Мардонӣ дар риштаҳои арабшиносӣ, шарқшиносӣ, адабиёт, шеъри араб, шеъри тоҷик, муносибати шеъри тоҷик ба забони арабу дар ҷаҳони араб кардааст, инҳо аслан собиқа надоранд ва заминаи собиқа надоштанаш ин аст ки он қудратҳое ки дар шахсияти Тоҷиддин Мардонӣ ҷамъ омадаанд бисёр ба ҳайси нодиру қавӣ ҷамъ омадаанд. яъне пеш аз ҳама завқи зиндаи забони тоҷикӣ ва завқи зиндаи забони арабӣ ва завқи зиндаи забони русу ва инҳо ва забони англисӣ ҳам. барои миллати мо тарғиби адабиёти тоҷик дар ҷаҳони араб ва дар ҷаҳоне ки забони русӣ мехонад бисёр хизмати арзандаи баланд аст. ва як қисмати бисёр муҳиме ки барои ман бисёр аҳамияти баҳои баланд медиҳам ин аст ки бузургони мо ки ба забони арабӣ эҷод кардаанд. инҳоро гӯё ки агар фарз кардем ки ба ҳайси як мусофирҳое бошанд ки дар мусофирати намедонам муваққатӣ ё ки доимӣ ҳафтагӣ бошад, инҳоро гӯё ки Тоҷиддин Мардонӣ ба ватан овардааст, барои мардуми тоҷик ошно кардааст. ва ҳатман вақте мо дар бораи профессор Тоҷиддин Мардонӣ суҳбат мекунем, ҳатман хизмати ӯро дар барқарор кардани ҳукумати конститутсионӣ, хизматашро дар давраҳои бисёр рӯзгори шадиди миллати мо, давлати мо қайд кардан надкор аст ки дар ин даврон ба сифати муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, ба сифати сафири фавқулодаи давлати мо дар чанд давлатҳои дӯсту бародари мо хизмат кард ва сиёсати ваҳдат, сиёсати сулҳ, сиёсати тарғибу парокандаву густурда кардани маданияти тоҷикро ҳамеша бо сари баланд иҷро кардааст, чунки салоҳият дорад. як сафире ки салоҳияти илмии дараҷаи профессор дорад, шумо тасаввур кунед ки чӣ кор карда метавонад. ман азбаски фурсати кӯтоҳ дорам, як коре ки ҳамроҳи Тоҷиддин Мардонӣ кардам, аминро мехоҳам барои бинандаҳо, барои ҳамагон бирасонам ки дар назари ман бисёр муҳим аст. қиссаи хел аст ки соли 1980 ҷашни бузургвор Шайху Раис Абуалӣ ибн Сино буд ва дар ин миён чандин корҳоро анҷом додан дар кор буд. аз он ҷумла китоби бигӯем ҷамъбастии Шайху Раис Абуалӣ ибн Сино ки ишорот ва танбеҳот ном дорад.
و این کتاب از کتاب های دیگرشون فرق زیاد دارد از چند جهت که جای صحبت آنها نیست. و این کتاب رو روانشاد محمد واسمی که بسیار وطن دوست، ملت دوست، بسیار راهبر عاقل و دانا و توانا بود. اگر سهو نکنم 6 سال پیشتر از جشن به یکی از بزرگان اون دوره شوروی برای ترجمه داده بوده است و حق خدمتش هم پرداخت کردگی بوده است پیشکی. این بزرگوار همگی 3-4 ماه پیشتر از جشن، از تیاری اساسی به جشن، این دوشنبه آمد. اون آدم در مسکو زندگی میکرد، اون عالم شرق شناس آمد و این کتاب رو برگردون. گفت که من این کار رو نمیتوانم کردم. بعد از اون این کتاب رو با نام کسی نمیگم، لیکن نام پروفسور خراموف رو حتما یادآور میشه، چون که بسیار رفتان مردانه کردن اون کس. وقتی با اون کس سپردن، اون کس این کتاب رو گرفتن و همگی به گمانم حدود 2 ماه نگاه داشتن و برگردوندن، گفتن که من این کار رو نمیکنم. یک مجلس بود، همه در تشویش، این نشد، این نشد، این نشد. از این مجلس برآمدیم. من همین البته دوره جوانی من بود، غرور جوانی هم شاید قوی تر بوده است، غرور ملی هم وقت جوش می زده است که وقتی از مجلس برآمدیم من با استاد اکادمیک دینارشویف گفتم که این کتاب رو من ترجمه میکنم. ولی وقتی اندیشه میکنم بگمانم که موسی دینارشویف حتی خوب هم نفهمید که من چی میگویم، چون تشویش زیاد بود. یک کمی خیلی گفتن که من ازش ترجمه کن، 10 صفحه ترجمه کن بیار ببینیم. من به غیر از این کارها زیاد داشتیم در این کمیته آمادگی و این جشن، آمادگی جشن چندی کارهای دیگر داشتیم. در برابر همه همینا من نشستم و قسم اول که منطق هست، این قسم رو از زبان فارسی به روسی ترجمه کردم. بعد وقتی که با مقصد تحریر میخوندم، از دلم گذشت که این کتاب این بزرگوار با زبان عربی نوشته است. یک وقتی نشود که گویند که این ملت تاجیک دعوای سینا میکند. نخود در بین مردم تاجیک یک آدم پیدا نشد که از اصل عربی نترجمه کند. قصه کوتاه آمدم به سر تاج‌الدین مردانی که اون وقت پروفسور نبود. و این هم یک وضعیت در سرگذشت تاج‌الدین بود که باید بر خارجه برای کار جدی میرفت. دوده و کشمکش زیاد. البته وقتی من گفتم که کار همراه میکنیم، راضی نشدن. خلاصه ما در یادم نیست که به کدام دلیل ها و به کدام سندهای غرور ملی را بیدار کردن، نمیدونم چیزهای این دوستی عزیز رو مجبور کردم. ما برگشته ششتیم و از اول کتاب باز سر کردیم از زبان عربی. من زبان عربی نخوندم. زبان عربی برای اجرای کار نامزدی خودم چقدری که برای موضوعهایی که برای من ضرور است، این قدر تا اون دوره که من در نظر دارم میدونستم و این کار اصلا وظیفه تاج‌الدین بود. و البته اون چیزهایی که به اختصاصی ما وابسته است و دیگر.
мо ба гумонам 2 моҳ шабу рӯз шиштем. дар ин академия мешитем, мерафтем дар қишлоқ дар хонаи мо. унҷа шароитмон беҳтар буд. гоҳ ба шикан дар болои курпаша, гоҳе нишаста. аммо дар академия ина ман ҳаргиз фаромӯш намекунам, ба дараҷа расид ки на ман на Тоҷиддин дар курсӣ нишаста наметавонистем. мо дар курсӣ сари зону мешитем. ва ин ручкое ки ҳозир нарм шудаанд, навиштани онҳо ба ин навиштанҳо даст азони он сахт буданд амин ручкаҳо он вақт. ва амин дасти Тоҷиддин Мардонӣ 3 ангушташ варам кард ва ин хел навишта наметавонист. ин амин ба як азоб мо ин чизро хулоса ки акнун ки фикр мекунам ҳақиқатан мебахшем, бачаҳои хуб будаем ки мо корро анҷом додем. баъд аз ин устоди Нуршоевӣ корро таҳрир карданд ва вақте ки мо дар ҷилде ки дар ҷаҳон машҳур аст, ина мо дар Москва чоп кардем ба забони русӣ, осори Мунтахаби фалсафии Абу Али ибн Сино. ин китоб дар инҷо ворид аст, қисми асосии ҳамин китоб аст, ишорот ва танбиҳот. вақте ки Москва бурдем ва вақте ки дар нашриёти наука ин корро таҳрир мекарданд, ба гуфти халқ ҷони ман дар ларза буд. Тоҷиддин аллакай дар Арабистон буд. ман аз он рӯи коре ки бояд барои омодагӣ ҷашн мекардам дар Москва будам ва вақте ки дар он мутахассисҳои нашриёти наука, яке аз нашриётҳои обрӯмандтарини ҷаҳон дар ҷаҳони илм аст то имрӯз. он давра бисёр обрӯманд. ҷони ман дар ларза буд ки тарҷимаи моро чӣ мегуфта бошам. унҷа тарҷимаи устод Баҳоваддинов аст, худо раҳмат кунад, ва тарҷимаи мо чанд тарҷимаи дигар ҳам ҳастанд. ва пештар аз он ки бо шумо рӯбарӯ шавам, дар ёдам омад ки мудири шӯъбае ки ҳамроҳи мо кор мекард Кандаков ном дорад. Кандаков, агар шумо китоби луғати мантиқа дида бошед, ин қадар китоби бузург аст луғати мантиқ. муаллифи ҳамин китоби мантиқ Лев Иванович Кандаков ки 14 сол мудири шӯъбаи пропагандаи Сталин кор кардааст, ҳамроҳи Сталин. бисёр суҳбатҳои хуб мекард. вақте инҳо хонданд, ман ки гӯш ба қимор ҳастам ки чӣ мегӯянд дар бораи тарҷимаи мо. хонану мегзаранд, хорошо мегӯянд. ман ҷонам дамид ба истилоҳи халқ. ором шудам ва ин китоб дар Москав чоп шуд, дар инҷа чоп шуд ва чандин дафъаи дигар он мардуме ки бо нашри китоб дар Москав машғул ҳастанд, дар дигар ҷоҳо инро тарҷима мекунанд, истифода мебаранду фоидаша мебинанду фоидаи молию, фоидаи маънавию дигарша дигар мо чӣ коре кардан наметавонем, аз дасти мо рафтааст. аммо ҳар гоҳе ки ман бо Тоҷиддин рӯбарӯ мешавам, он рӯзгор ба ёди ман меояд, дили ман равшан мешавад. аз будани Тоҷиддин Мардонӣ дар байни дӯстонам дилам равшан мешавад ва аз ҳастии профессор Тоҷиддин Мардонӣ дар фарҳанг, маданият, сиёсат, илми миллатам, давлатам, ватанам фахр мекунам.